ขัดขัดที่ไรกมไซเคียตุมเป็นริซิมกังตังเป็นบางพ่อบางผัวพันกินแนบลงอาสามาลงเรียลงเดงเกียกิโซกิกลางทูเป็นบางพรอยสิราทรอกตุมกิโซกะชลองEnvironment Education Programs Mission Life in Assam Pothipi and Ponsi Arnisia Parman Workshop Kipaman Pong Carbing long life adaba birta long penili sami beauty baby non birta tompen ajuponi thang Kidam tang aruni phai sir kebani khatkhati police station angkang Kaliram Basti railway overbridge akibi krong pletowar kasilam bom along raikong saikhya tum ki ongtum rakiamar ki pon kang hupu joy pen birta long si kiton kilang sai deng ponro lapusona por hut ihum bolero agaria phan kirika kuruk dona hut bang photum abang photum phan along pen 9mm pistol ahili ebong lapen amu kereng mu plike prake thom an long pon lok pusi birta long pon birta kilong pon atengke ABN CRPF UC Ravigil AC and Khatkhati PS SI Ramen Bordoloi OC Khatkhati PS SIP Somdon Sargari staff DYSP Martin Dioriatum Chilang Rapet pen kiton kilang kipangchinga porhut Dimapur pen kiwang bolero car registration number NL07CB 8179 upon Pikhang Dunsi, Kirika Kurukasai, Deng Dunlo. La Solong 9mm pistol ahili, ebong, magazine ki thom lapen, amu kereng, mupli kebra ki thoman, bolero along ki do bang photomari deng pen long pon loksi, nebing nang check lo. Kaching nang check bang photomamen lake, thonga wangsa, arta ningkan thong kebra serkep, asar buramen, chang wangsa, arong Phukamon district, alutu chisi arta ningkan plikep, Asar Buramen, Hekia Chisi, Arong, Niharbari Dimapur District. Hekia Jimoni Artaningkan Pikebrapho Asar Buramen, Lake Hitovi Jimoni Arong, Imkomlangding Dimapur. Khukivi Ai Artaningkan Thongkebrahini Asar Buramen, Suhovi Ave, Arong, Padum Pukhuri Dimapur. Lapen Satar Ali Asar Buramen Lake, Lake Savet Ali Arong, Midmari Kaupuru, Morigaon District Asor Pupang Thekpen, Nebingnang Poncheklo. Bukajan penanantirang Carbing long life. Asam long rialong barla prangjong arvi kijang kanglum pen bapi nang chansi chitim khailo sonsi longria lu chitim ke checkpen kilong dengi akiso indang ulo pualam kaliabor Asam long health minister khesaf mahanta pen phirangkia mai kang niponahut piklang pontang lo Pining surini ra ingkora planning kan arkoi pen arwa chikluang bong Asam alo prek jamadim bang pharoi sira trok amunektum dengia kiso kacholong tang aphai doluputa minister mahanta ningje baska long banghini barpeta long bangpho bongai gauna long inut kachara long bang trok lapen sarai dio long bangki thomatum kidam tanga ni pen dengi akiso cholong loklo sitame birta ke me bangki bangso kiso pen nonamat maduta kithiawi Sitame chuning aning kan pen ki pangbar damang thek pining aning kan keso phai jumtik lason si keso ki pangdang di aphan sai ki klemalam alangni chechak pon lapen longria lo prek jamadim rong supiang lum lapen chitim ke doalong mihi hehui ki ut padopon lum News Desk report Carbing long life
Science, Technology and Environment Council atum kipatirpi ponalong Rainbow Home Higher Secondary School atum chirap chitudunsi Rainbow Home Higher Secondary School along vermicompostion aputhak arni siaphan workshop kipaman pon. Lasojai Megalong AAU Zainal Research Station Scientist Dr. Mamjurima Gogoi, AUDC Assistant Professor Department of Life Sciences and Bioinformatics Dr. PV Baskan Reddy, ADO Karbianglong Rakheswar Timung, Rainbow Home Higher Secondary Principal Longsing Timung, School Managing Committee Chunbang, Kangbura Sinnar, School Lo Than Banglapen, Students Atum Chetongdung. Inglongar ni mate inglong pen kosonsi sai katiki aphan aho or kimi laso puthak si chethan chimum pedo ponlo pusi than pachini pon এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছিল এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনৰ ওপৰত এই ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং তাৰ আণ্ডাৰতে মানে ভাৰ্মি কম্পোষ্টিংটো বিষয়ে শিকাবলৈ হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে আজিকালিৰ দিনত মানে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনটো বহুত বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণ এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে মানে আমাৰ আমি খেতিত যিবিলাক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিটো ইউৰিয়া বা ছিংগল ছুপাৰ ফছফেট বা মিউৰেট অফ পটাছ সেইবিলাক যিখিনি সাৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সাৰবিলাকৰ উৎপাদন কৰোঁতে যথেষ্ট মানে আমাৰ কিছুমান গ্ৰীণ হাউচ গেছ বহুতখিনি ওলায় মিথেন এমিশ্যন হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে গেছবিলাক ওলায় সেইবিলাক গ্ৰীণ হাউচৰ গেছৰ পৰিমাণটো বঢ়াই পেলাই এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো আপোনালোকে চবেই জানেই যে আমাৰ মানে গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ পৰিমাণটো বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় আৰু লগে লগে মানে আমাৰ কি হয় আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড যিবিলাক হাজাৰ্ড বানপানী ধুমুহা বৰষুণ এইবিলাক চব বেছিকৈ এইবিলাক আহিবলৈ ধৰিছে কেতিয়াবা বৰষুণ কমকৈ আহে কেতিয়াবা বেছিকৈ আহে এইবিলাক কাৰণ সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে মানে গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিছে যে আমি শ্বিফটিং কৰোঁ আমি বেছিকৈ ইনঅৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰি আমি যাতে অৰ্গেনিক খেতি কৰোঁ ভাৰ্মি কম্পোষ্ট মাতে কেপাংৰেং আহিলং লাচপেন ইচি হৰ কাপিনচং লাচপথাক sinitum se KKPG workshop KPG ladak ni kapre school principals hai tum pedang chitong dun la pen inspector school pen chenglo kapre ki thigeding dum ta dang chitong lo la sinitum mange la so ke than di mange la puhin lo la bangke hilong ai hi hilong pentame tum jito a or pinchong me la so ho or bangki tum environment phantame pik la bangke environment me pik la pen la so bangke itum han katiki long tame kapre so katiki long tame jong si itum pipon lo pulote itum la so production mate itum kaiki kilong ven pen pam an so si itum chepalong thekji la pen la dabangke pilo dabang kapre inorganic fertilizers mate okpran phan kahi no dak a hormu bang ka velo da si laso vermi compost pen itum jang si saitiki ilo pulote itum okpran phan tame itum mesen po la pen idung arai tame la jitu itum ajak itum hana hu hayu tame itum warjam diti lahai bostu bang itum pangrum se lahai kapangreng ahilong aphan itum kicho a hormu ason itum pinchong imilo lasi hilong patame ata ki pangreng ahilong bang kaprek chot itum jula itum la adang thipilong kilong ahilong bangge pilol dam ki chubang omat jula ahi nang chon bangke ahi mane teng long lesi pat ki chon mate di la sobe komsom sitamela non ke pangreng hilong bangke pilol la tumangge ki chubang komchet la penjula ahi ka ulai mate long le ka ulai bangke ongchet telling them how we can improve the fertility of the soil and aeration of the soil, and for this they have organized a program on vermicomposting and vermiculturing. So today's program I will be talking about the process of what is vermicomposting, the purpose, advantages, disadvantages, or how we can take it up to the next level of business management also, how it can be commercialized. And it's very important to inculcate these environmental friendly habits of improving the soil quality in the young minds. That is important, and I appreciate the authorities of this Rangbang Hamga College and the ministry for taking appropriate steps and give initiation. News report Carbing Long Live. Mizoram along Rikachi Podun kilometer tharo phora kep
ajakiding India Myanmar ahoi piangden ke center pen inchen apai kangkai pajok ponji pusi Mizoram Chief Minister Laldu Oma aning ka chethialam thelangani pangdak pon Central Sorkar pen det pia hoi kangkai jalam ki pangdak puthak Zor Unification Organization Zoro tum Aizol arong su pialong kachingwai hut Laldu Oma kaning jia tengke Myanmar det kachileng long aphan Union Government atum Movement Regime mate FMR aron chipri predata haipusi ningji hala dernia khepen raratum kachileng ki joy ke aphan alama puthak Prime Minister Narendra Modi lapen Union Home Minister Amit Shah tumaphan Laldu Oma bang chingkidam tanglo pusi Zoro tumaphan kachingkia hut pajermi pon India Bangladesh lapen Myanmar deta longkido Chin Puki Mizo Zomia khe tumaphan isi kichari chalo mangdeng along ki pangrum rapejia phansi Aizol along Mizo Hamphang Zor Unification Organization mate Zoro tum aning ke hang Sonsi Central Sorkar tum FMR kichi prepen India Myanmar hoilong kangkai thip je puthak chedon dunde pura zo kho tharlapen wa phailong aru krit trokani monsam pen kachesong dengponji pusi pangdak pon Myanmar de Chin State pen kebe ke cheso bang suri thong kebra pietum nonputa Mizoram along rialu prek jamadi malong kaboha do piklang pusi State Home Department pen pachitak pon News Desk report Carbing Long Live Pinia Berta kala pansi kang ton poniklo kardong